Kum shibanta bani snok tilang hakaman rakhe ka Olympic Day nak liang juga Meghalaya State Olympic Association ni ka MSOA kalapan bana baka sapalong ka 5th Olympic Day nak jimare ba 10 kilometer ni ka 10 kilometer run haka arpo artarik ujaliu arjara posau. Kalapan tiup baka senju kan sedang ka ni ka jinga kop mare nandu ka por ndu ba jiman step nandu polo first ground. Habai kran syakila pathai kubor nak liang ba faini pariat General Secretary ka MSOA ulapan syai bagani ka jinga kop mare kalong nam taki shenrang bakan thei kibala kor khandrus nem shaneng haka baga kerdan bakan tublang ya baro kata ka open baru nakamanta kibala sanpus nem shaneng Aga apu atrik ujun ajaka apply wa apply di Sunday ini ga komiti tha aja Indian Olympic Association jinya recommend the Olympic Day celebration wa berpatai bar away kai celebrate komisi di Olympic ini bunga Meghalaya Olympic laran pulong ya 10 kiran 4th 5th and 10th kiran bunyi sudah mansnem ini jing mereka yang sedang haga apu atrik menstep na puluh ponia uji abang idar atrik di kategori gawe di open 100 nem seneng gawe di sanpos nem seneng bisa bingai di san hajar lajar bat arajar pas ente di senior season bendri pos nem seneng inilah pendiang ban ai kum di dengar subha itu bahaya kata di pun seluruh gila pendep yang negara jadi yang ngajong mesti ngewe baru itu bisa mere banwan nagaliang mesti la pangkrea di t-shirt ke bagi ai haka sni ba mare haka kap wan kilo nengkong in ai ma bagi kam sub sai wan nengkong la mbok la yo di t-shirt bagi ai haka sni ba mare kam step tang ini tin yes